Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka convener jong gathma urang li Juki ka kong Angela Rangan hakar pusau trek lalingkon arajar pausan klata kerenting ka jing bampat yokem jagatanat pulit ya weu barjela belet kumunong jengok kai perthai syakashna mau lendong bat perta Jai Shri Ram hapok ye mene jang balang olsin haka jing keram gelar pathai kubor ka kong Angela Rangat kelong ru bakalong ke ke pin sngo lingo namar bagani ka jingja ka bladap mentala shibnai hendri katanat pulit pat kamshim na yokem satya ya u Kelebuk jing keliru ya ka sorkar, halo ka jing bam shimkia ya ka jingja. Bat ya thoru, bawat ketanat pulit ru haduk minta kimpat khot satya ya ka, penpan statement halo ka ni ka jingja. Kalau ke ik snusi kayaknya maru tu beriu lawan ula insult yang ni berok ke jela yang ni kirit pat yang ni kita kiba bot ya ka nyam kristan. But kalau along kumba penklamran yang ni baro ba uni uri kimet ula ban lek kat mon ula ban rum haying mani. But kajing lek jong uruk kamdi ke basu ayu mo bau su khibhur marwai ditun rei ka dik ek bau kalau along kum ka trend barok koi ka India ba kwa ban ipen kwa ban lek ban ong ek ta kirit pa ban ong ek be ba mani re kum wei bam dei kinan hindu ba phim dan jaka kan ka ri ti kani kalong ka hate crime jing sisa ka ba kidi ban simkia ro kata ndai ni shamba adu mentaru la sibnai kim la ban kemi uni briu uni ula pendon kam man ya kani ka jingja ban kam pen kiu stong su ya la di nama ula post su Instagram do di pumno ka kan adu kata ban kemi uni briu ban ka jing kali menta kalong om tang sa kulit ba sa sarkar kali ban kira kali ban pet kita ki different machinery in the state kitrai nang ban mo ban penbiang ban kemi utau ba lek bi an kumni ndem idan interest ke sarkaru igman kumbaka pediang ya ta ka jingsha insal ta ka jingsha lek ben kumni ti menta what ya ka statement jongar tempat simpi tempat khot yang aman I statement nak len juki pulit ke pat khot ti meta ka jingkali hak pulis ki bale yuki pensuki haru kan hato kadai ba kan ka sarkar jongi ka kwa ban pho ka kwa ban ayu ya ka sarkar BJP sarkar kami ne ba katieng bat smusi lada kadai baro ar kini ba ki kwa ban pho ya ka sarkar BJP kebre sarkar pedeng dadai ba ong makiting lite susi susu ban tip bang don kinong ya lam ki beti cuma kau put Instagram ko mga online ti kadang long active hadok menta udang post dang send u sim biang itu kajuk ke incident u post biang utu udang kamay pisah na katukan na kay real jong hang ni pada kim la ban kem kabamut da asti kini ki yo pressure na ina and de na kani kadawro ba kani hate crime na kani kajing pasang jong kini ki majoritarian ayumo ban ong pen kala Hindutva nation ban leben ni ki muslim ki kristan ki retpa ki tribal kala ban urlong de baki ba don hakmat ban yalam ya kini ki retpa ki kristan kimnut ban le te kani ka kanti ka pau sai kata bakim yang ya ka ho sina kan nama banga file ka tu arpum ri terigu Desember